Because Thung Shah maka UDP Hem ai tiket dengan Rush Penyelek na program macam ni kepala dia. Nana yale lagi yale independent. Nomor ba ai tiket you Bombay na kayo. Padahal jab gila ai ya ubat yung UDP ganjin dala syong banyara. Dari nomor ba gila ai you Bombay UDP penduk yang au terang ngala yale lagi yale. Tahu. Kebar ngelabu ke application jangan macam tu itu penduk. Ngelabu ke application jangan how apply March April tak. Mengom tu ya kelak nak ya kelak pula dia. Dong ya kemai. Dah poin situ setaru. Minum ya bunut. Ngan minum bunut ya pi kino yalam. Tapi kemai tiket dengan. Pi buat bunut dengan bangayale election independent. Tengok. Ngau buri pula long kumusi yang mampu di council. Ngau adon di council palap jaga Leit. Mengalajok meriusin kumriusin ngabat lu jadi kuat kebamut abang om kumta kadang jingmut ngalalong CM hadis council ngalalong chairman hadis council ngalalong LO leader opposition council buat kumta kita teka jingnya dai junga buat ba sunung pendong tolong kepala jrong kepala beliau ha hamtam buat clear Indonesia CM ke saudar ke nombor nong bukan tak. Berkat lebih. Atas nama di council di sini ada jangan berarti pemkaju. Dia nak kata nak itu apa? Ngalah poilut segi sidong kasih baru kau. Kawai pakai kawai ke sidong hari kasih. Ngalah poilut. Konstitusi barok konstitusi hari Janji Hills ngalah poilut. Barok konstitusi hari kasih. Syarul ribai west umtar tengah lapoi. Ngabu application om. Kelak nak ikai kepala dem. Ngadon jimut penyele MP. Ngadon ketinggi itu penyele MP. Tengah labu ikai kata application. Ubnai. March. Apa yang ubnai March? Labu. Tengah Aisyah presiden, tengah Aisyah general secretary. Pak, layo. Penungkong kirim jubah. Ikan jubah bagi layo pediang na yang kamu ban acknowledge. Tengah laap kono ru kimia jubah kimia aidak kimong hiru bang layo pediang mo ya ka application yang fee yang city yang fee. Ngalek kono kau benai Jun. Kau benai Jun. Ngai reminder. Ngong kumno ko tu ko si junga ka bang tho. Kabay dai fang. Jing don jimut junga bang nyele ya ka election ke parlimen. Te daru kim juba. Ya kata ka reminder ka bang ai ki kim juba. Apa kim juba te? Nak berkat dong. Kau jenuh. Di, how bunai? August. Nak tahu sikit bah. Treat my application as withdrawn. Taruh kim jumpa bi. Application tu kimnya tu bagi layu anak yang. Ngatip bagi layu anak malah ayah yang jongki. Kebar, man acknowledge ya ke receipt bagi layu pediang ru ngai se ke reminder penkenal yuki Apa kado? Amban sih.
Mulai Ogos ngala ko sitting on treat my application as withdrawn. Ngala wing no. Nampak syuk kan. Ikut angka. Mereka ni kilong ke Jingalang ke General Council. Yang saya pergi apa ikut borok. Buat ngaleng no. Sempat ni. Jangan try unong sing. Itu lagi bawan am hadir. Ngaklam yo ke invitation. Ngaklam Leit. Ngakram pila apa sih ke General Council dulu. Dengan tengah tu dia nama confirm. Ngalai kuno. Kita kilong kita development atau KBD buat but UDP aduh mentang ada sengohi lah dia bang sengohi kita kemensiam jangan kam Shah mengamjuk kelah ngamjuk kentiap seng sunu nadu mengarung ke politics in 1972 ngalong MBC nadu mareyo ke state ngalong MBC nadu ngampat lek sunu hakajuk ke seng kapol kada APHC kelano syau HP Health People Union nak Health People kawan 1997 kawan UDP ngakam kelah sunu seng ke kelador kelah kerteng ngakam kelah haju baik nadu kat kendai sepak nyupuar haduk mentah ke sengi pengakhiran si ngadon jika bermut ba di keren yung presiden tu sian orang ba hoj udang deh UDP nggak saya kenal ba saya kenal ba kita dah si Arbana ye presiden juga UDP orang he still with the UDP tengah sulung still lah ke UDP Samdan syuk ke jengya pun, samdan syuk ke jengya keren, samdan syuk tang banju baku ya kata application juga, samdan ye punya. Kumno kan kitri dengan bang ada itu. Tentang pimul kumno, pimul rai ban mi no, samdan na pimul kumno. Nak tak ada ngat poi sitam ta. Asom daw, kumba kalong nta, kamut nasimil di namar baki film hot chu yang agak General Council yang ke UDP nggak susim no LD ba imat kan susah setengah kemensiam kan ngalah tri jadi kum beri bodan ubam don syu ka sai lale syu kat agak General Council bam hot chu tengah susim no LD ba am de syu tengah tri jadi mata as free man beri bola lut beri ubam ba syu bodan bodan along no kum gini pen. Namar tak daw, alor tak betah keladon kecingnya keren juga apa. Ini kedhuan ke ba don apa di sidong tu. Apa kecingnya lam, yang penyiar, fungsi ya. Keladon kecingnya selok pergi dengan ngalarai ba kan pa Shah ya kan citi jonga ba ngan ai no iko support jonga sakani kan kuduan ka bayalam ya kan executive committee mentah apa itu Belam MPP kan, belam kesan MPP kan. Ngan ai ko support nanti bang adon sino kumu beri wala like do it adon sino so I will lend my official support ya kani ka kunhun ruling party hadisi council ka bayalam da NPP ko jing apa punya jing sim kita ai bang adon begitu dah kami sama kayak punya ini guna meminta tak mesti asal kini kamu mesti kau betray yang pakai ngamnget bagi pendek maki yang aku kilometer misi I don't believe that yang ala Thung do Dr.Don dari Dr.Don bola ajimut Dr.Don tu boleh upaya he was a real leader. Dia mau buang
Banyak ka bangadu, ya buat Bindo, bah bangadu ya kesit, laju orang Thung ya kata kir. Don juga le pan. Tiket orang ban ka bangadu ya buat Bindo, bah bangadu ya kesit. Jadi mau siapa pun kelar no, di mau bola. Undung yang aku mukot dong kan. Sekarang saya pun dominant no. Kalau aku continue pun tak. Ini ketika end of the era of Bindo being part of the regional party. Because of Khadc, sementara Bindo sudah hidup itu. Ini assumption. Kamu dah ke choice juga. Nggak, kamu dah ke choice juga. Lah treat yang aku tak. Kita lihat yang aku tak. Kan beri show. Te ngalong independent nunta. Asal independent man. I'm lending my support. Ngan ai ke Kyrshan. Ya kini ke kunhun. Apa di sikong tu berpenyak juga penyak. Ada badan berhenti bahawa lah dia sok senang. Kumbolong mentah tu Dr.Don kata ke berkat. Kata je berkat ke Dr.Don. MDC. Tentu. An independent man, an free man tu lah pun lagi kan sebab semua orang jimut. Sebab asal nang Dr.Don jimut dia. Pikiran ya ke UDP. Mentah ki orang bikin ai tiket no. Ya kiwei mah. Ya ke MP. Ngasih ikut keluar nanti. Long kibodan hak kasang na kurung ta. Isnya gumno kibodan Islam. Ya pikam jubab perbai kiwei bala. Aku tahu kan. Hak MLA ro kaju, mentar kaju. Tendai don bok bangala withdraw no. Ngai itu itu. Nadu punai Ogos ngala withdraw no. Kalau ba long kata kusna mana do Pakistan ke karya jumpi sudah ambil ini ke dulu. Tendai efisien gumno pada yang negara jingle jang parti. Sebab pi pula dalam betaban se. Efisien no. Saya kan om kumno ro fulang. Naladang kan jadi Shah long Korea. Usah tik dia. Dalam kan jadi Shah tu kalau Korea kan. Berkonsumsi ya kita dengan sokwa ayu konsumsi. Keli ya ki kan om bapa. Akan cakap apa keli ya no? Keli ya ki. Boleh kum tak aja. Keli ya ki boleh ke bakal aja kum tak. Bahkan akan jalan kaunsil lebih kuat jadi bidang kampat berudang dari UDP. Stian bakal kami hap shoot. Ang kajikli juga orang fiskal tu no. Hadu basdang hadu mentah tiene ini ke dulu. Lai haba karena senang pak ne lai mentapat kisah ne mau Shah Ibein. Tak. Kata lah hadu kata. Tak lah. Hatu kani kan dau bagi sing dulu bisa keluar. Lah saya kan ngai gini gilom dau. Let's say if they don't worry about pila one smart banyak tu. Let's say nang don skiwe babon ibangat mungkin nang don shoot ne. Ki perlu cuma lagi babon tu bun bun le shoot. Idon dengan sampai kayak kebangan le. Perlu cuma lagi babon. Babon bangga. Cuma mesti le shoot. Dengan sampai. Ingat. Kalau berjingkran di sini tu apa berjingkran ai, berjingkran jumpi bani pun persah. Kami election you Thung ke parti unsur dari ke anti party activities. Anti parti syukum no abang amdon syuk ro. Malah kata kopor maba. Tu kopor lah baki pan Di tiket. facto lo ke parti ko kamla aju man consider itu nama tak parti tiket. Betul. Anti parti kawan. Lelaki ayu beri bodan ke parti nganjin dalam support. Ayu outsider, mereka di anti parti digilek maki ke. Di penduk ayu try, di ayu bonaban. Anti parti ke maki, not me. Thank you.